motor orang nang saja. Sama tamu lu kota kata baru saja. Bukan selang dah. Lama sekolah mana kita sampai lah. Itu apa kita rumah? Saya rasa. Nah baru di sana. Igalo. Orang aja tak tahu ini macam semua tak boleh. Ah? Bapak tu bol bukan lagi. Efek tu na? Bukan na? जे सामु खाजामनि abo bo area khalajagoi tong ahe ke ba sabo khalai ka nong no samu kambai ini o samu khajong ke sini doyal para bisini andaro 1 number ward tei 3 number ward omo samu khajong ke sini mai gana sini MDC sar Umashankar sar ni trote ko samu khaijli tongo tei choloi tong yo samu sing thanai agiro ko sungno ka sini ho pararo ko ekdom lama ni jungjal tong mo jungjal no katin bo sini mai gana MDC sar sungno swnama bagai singau sa lama no khaitong mo mo bolak na andar kola mo 20 bakno blok sambak sunang blok bahirok matong kamini lukrok tamrok sa kami lukrok ni to kaham no respon mano jehetu sing tau lama khairi mam bagai kami lukrok sono belai kena hamai boya poro o lama ro khair mam bagai te poro actually wate pate ke sin borok thangan phaini no asubida bagai bor dini sono sing bono heke lama khairi mam bagai boro sono belai kena khapor ma hamjong boya poro inmo an mong ke raju jabo tam poto ko tam an list o dolbar bisini chairman bojaga visit khanya kya abo kisi site na gari गोबां मा जागान visit खालायका हायफानो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गानका ओमो ताबुक समझे जा थायो बागे तंगनि ओमंके दयालपारा बिसिनि बिसि ऑफिस सिनो कोनो जे बिल्डिंग दंगने ओमो बिसि ऑफिस ओमो এই কারণে ইম্পর্টেন্ট কারণ মো ও বিল্ডিং টাঙ্গি পাইমানি ইয়াকুলো বিগত আফুন যে সরকার টমেরক ओम हाके कक रमani जे लैंड डोनर खालायनाय बोनो साखिरि नाय हलिनाय कक रन्याय बिल्डिंग टांगबाय मानि परे ऑफिस आलुंगमनि परे साखिरि माय आंगनाय बरक ओ ऑफिस नो लक खालाय रखा कारण स्वाभाविक बरक जे बरक कक रमani बरक ओम हाय मूल्यवान जागार बरक ओम हाय लामा गाना बरक रमani किन्तु आबो खेला पुंगनाय आफुर रखलिया 2019 नि सिमिक ना 2019 नि सिमिक ऑफिस बंद तंगनि 2021 आं MDC नि चंजागै फाकेंगनो बरंनि थानि कुल्यानि जे समस्या नुजाखा अमनो ओंका आफुर जों चाचखा जों बंनि डिमान्ड तामो नाखा एलाकानि बरक नायो ऑफिस पारानि ऑफिस खुलुक जाक्तों कारण तै अंगुरै बरक और ऑफिस खुलुक जेन बागै बरक बक्सनगर थांगनाय बंनि पंचायतनि जत जाबतीय सामु मा खालायका ओंका बाहाके जों चाचमं सिनि एडिसि हापां इको बरक लैंडोनार बिनि हिक नमिता बुखुक नमिता देबरमनो जों गुनालो साखिरि रमani याकुलो बिनि ऑफिस खुलुक जाखा खुलुगै मानखा आबन परबो किछुता ताल बाहनांखा 1.5 বছর ओंखा साखिरि रमani याक नो उलो 1.5 বছর परबो खुलुक जायगा जों विभिन्न जागातै जों जाब्रुन्याय पेरसा रमani याकुलो बिनि खुलुगनानै बादंखा खुलुका ओंका अ जागा अमनो अ लुकुनि अ आमथानि लुकुरक बरक बेलाय स्रांजाका ओंकातै आंनि जिबो बरक न कक रमन न कक नारमन आं नारगै मामन बागै बरकनि बागै सामन खालायमन बागै सिखन साफा नोंथों आंनि जे कमिटमेन्ट नारगमान बागै आंनि जिबो खासरांगा खातंगा बा जतननो सिनि एडिसि हापांनो हामबायरो सिनो आमथानि कायसा जागानि समस्यानो समाधान खालायरमानि बा ओम ब्लक ना आन्दार खालायसा मो बक्सनगर ब्लक नि आन्दार खालायो सनमना सब डिविजन हायबनो एडिसि केन्द्र हंगांके सेगमेन्ट हंगांके 19 आमतली केन्द्रनि बिसुङो खालायो।